Dobrodošli u Jadni show. Najjednije stvari koje smo sanjali. Ajde, evo ti ga, ajde. Što to predložio? Nemam pojma. Ja sam ovako sanjao, na primjer, kad sam bio mali, stalno sam imao jedan isti san na određeno vreme. Znači, ovako mi jedna soba bila, ovdje je druga soba. I sad, izađem iz jedne sobe i hoću da uđem u drugu, ali gore sam imao jednu sjelicu, ovakvu vrtunu, ne znam kako da vam pišem kako izgleda. I ceo san zastim na tome, ja se plašim i pogledam gore i kad pogledam sjelicu, ona mi se zoomira u facu i prepadnem se. I to sam sanjao konstantno. Da, poslije ću vam pričam o lutkici i sad Tadija. Ja sam imao konstantan san, ako je neko igrao Duke Nukem, kad ste bili mali, prvi deo, onaj sa 2D šugavu grafiku najgori na svetu. Ili ste imali Windows 98, pa na Windows 98 je bio screensaver, ne lupaj! Na Windows 98 bio screensaver, kao ideš ovako kroz neki tuneli, a od cigle su tuneli. Znam. Taj. Laverintić. Laverintić kao i on, screensaver tako ide kroz to stanje. I sad, ja sanjam kako sam u taj screensaver, odnosno Duke Nukem lavirint, i kako me juri, znaš kako me juri me konjenik, koji izgleda kao, se sjećaš, nemoj, budalo, imam sad još u oko. Znaš kako je u Mortal Kombat Trilogy izgledao posljednji boss? Onaj sa šiljci od strane. Shao Kahn. On, koji nosi koplje dugačko i jaše konja. On joše i juri me sa konja kroz ti lavirinti, ja bežim i pokušavam da pobegnem, uvijek ima oko stepenice nekoliko, pa znaš u američki film je kao u Koridža, podrum američki, se otvaraju oko vrata i uđeš oko u podrum dole, van kuće. Samo što sam ja s unutrašnje strane i pokušavam da istrčim isto. Ja oko trčim 2-3 stepenika, ali ne mogu se penjem u stepenice, a konjenik me stiže, gotovo. Sa koplje oko u mene uperio. I ja oko penjem se i on dolazi uvijek do mene, probadam kroz leđe, umirem i uvijek se budim tu. I nikad mu nisam pobegao. Osim jedne večeri kad sam prestao da sanjam taj san, a to je, on trči i ja dolazim do vrata, budim se, ustajem iz kreveta, istrčavam iz kreveta, istrčavam iz svoje sobe, trčim dalje, istrčavam iz stana i stavim u hodnik od zgrade. I stojim oko kako, pobegao sam mu. A bio sam dete, tipa 8-9 godina sam imao. Sljedeća stvar je, ja koju sanjam povremeno, pošto, verovali ne, ja se mnogo bavim spiritualnim stvarima, ali to su kao meditacija, otvaranje trećeg oka, pineal gland, zatim pokušavam stalno da radim telekinezu, radim piromanciju, pokušavam, sve te stvari pokušavam da izvedem. I također u jednom slučaju došao sam od toga da radim ja i još jedan moj prijatelj Šone, koji dosta mogu tome, doduše zna i Đoka, ne znam da Đoka gleda, ali Đoka isto, stvari oko lucidnog sna. Kako se postiže i tako sve. I vragovremeno dok sam trenirao, i dalje danas pokušavam te stvari, i često postižem i lucidan i ostale stvari, desi se da ti san izmakne u jednom trenutku i tad se desi sljedeća stvar. Pojavi mi se jedna lutkica koja izgleda, ne znam kako da pišem, krug, nema oči, otvorena usta, i bukvalno stvori mi se ispred face. Slično je kao, znači to je unapređena verzija onog sna gdje sam se plašio od sjelice. I čitam samo se pojavi i stane iza meni. U tom trenutku, ja se budim u trenutnom svetu gdje sam, budim se i ne mogu se mojim, paralisan sam samo da radim. I to je mnogo neki problem. Desilo se. I sad ja pričam njemu stalno o tome. I ja može. Također, da, desilo mi se opet, skoro mi se desilo, pošto spavao sam sa ženom i budim se u toku noći i ona, sam budim i radim ona me budi, Dimo, šta ti je? I plače, šta ti je, Dimo? A ja, i stvarno istina, nadam se da doživjeli vi paralizu sna, ali tako. Ajde dalje, ti pričaš sad? Imam tako često košmare da me proganjaju neko ko je umro. Proganjaju me non stop. Dok mu ja u san ne kažem, prekini više me proganjaš, ali bukvalno stanem ispred njega i kažem prekini da me proganjaš više, ne dolazi mi više u san. Probudim se posle toga
Više ga nikad ne sanjam tu osobu. Bukvalno nikad u životu ne Ja sam lutkicu udavio i vraća mi se i dan danas. Bukvalno stoji se, davio sam i ovako, kao crteni. Juži me, a evo ti lek, moraš da kažeš, nemoj lutkicu više da mi zvališ u sanju. Probao sam i znaš šta radim, isto, da pričam Isuse Hriste, pomozi mi Isuse Hriste, Isuse Hriste, i to nije pomoglo, samo da znaš te. Tako da to je jedna glupost i ne pomaže još uvijek. Jo, kako ti generik. Uživo pomaže, u snu ne. Naravno da uživo pomaže. Onda ovako dalje. Dobro, računamo da padneš u snu i tako to. Kako se cimneš? Da. Volim snove kad sanjam. Kad čujem muziku, kad mogu da letim. Ljudi, pokušajte inače u snu da radite jednu stvar. Pokušajte upalite sjelicu, pokušajte da pređete 40 sprata ako poletite. Gledajte stalno u vreme, 40. Stalno pogledajte vreme uživo, da biste nas nateralo posle snu da pogledate u vreme, neće ga vidite. Kako neće? Će još izmenjen sat. I kada pogledaš jednom će bude 10:15, pogledaš opet 11:20, pogledaš opet 13:15. I stalno se razlikuje. Sjelica se ne pali gasi, ali uvek kad je mrak možda vidite sve. Sljedeći san koji imam na meniju mi je... Da, to jeste. San koji također me progoni, isto je vezan za paralizu. Pojavi mi se duša neka, koja hoće da meni izvadi dušu. To se zove šizofrenija. Onda se desi da zovem ljudi u pomoć i da se ja probudim, otvorim oči i vidim ispred sebe nešto i samo mi se razbistri i nema ga. Isto kao mi se viđa sa mrtvim ljudima. Da ležim i vidim nekog, naprimjer spavam, probudim se i vidim da neko sedi pored mene. Pogledam, izbistri mi se slika normalna. Jer vidim, naprimjer, stolica, a stolica u stvari sedi neko na stolicu, pa se izbistri, okej, je i to. Šizofreniju ti imaš. Ti si sad. Neki najjadniji san. Sad ne mogu se sjetim tačno. Kad me jurio jeti kroz pećinu. A vi ste jure stvari, meni ništa ne juri nikad. Da, mene jure stvari. Mene je blokirao, stavi mi se kraj. A ne, ja begam, tepam se po san, zajebi, nema, ja sam Dream Warrior. Biješ se po san? Ja u san kad se bijem nemam damage. Udaram ljude ovako, prolazim, ne praviš ništa. I kad trčim ne mogu da trčim, ali čuješ, spor sam. Možeš da ih stiskaš i da ih grebeš, ali kad bežiš, jeste me, bežao sam ja ili sam trčao i bukvalno propadaju ti noge, ne možeš da trčiš. I onda kažem sebi, brate, znam da mogu trčim ovo, zašto se ne krećem? Bukvalno. Znaš sam i najgore. Da, to mi se dešava, kad trčim na put za Nišku banju i uvek imam ranac jedan plavi moj koji stvarno imam, nosim taj ranac na leđa i trčim i kasnim uvek negde. I mora da stignem na vreme. Jeste, i kasnim, imam ja kasnim. Ali put je za Nišku banju, da je ispred ili posle elektronski, nije bitno. I gledam kući sa strane kako trčim i kući se ne pomeraju, znači ne trčim oko, bukvalno mesto, a znam da kasnim, mora stignem i mora požurim, ne znam da i ne znam zašto, i mora požurim, i to mi se dešava isto često. Dešava mi se također da vozim kola i da kočnice ne rade, i kola samo idu, skroz neće kočnica da radi ništa, ili mrdam volan, kola idu dalje gde su naumijela, sama se streću i udariš nešto i sveti i krivo ti je. Da, meni mnogo krivo kad se jedan kola. Ne osjetiš se, ne boli te, ali ti je krivo, jednom nevjerovatna krivnja iz tebe izlazi. Krivnja. A nekad imam sebi da kažem, rekao, nemoguće vrati, ovo mora da je san. Nemoguće se ovo stvarno desilo zato što mnogo bi voleo da je san. To sam sebi kažem u snu. Jesi sjećaš kad si sanjao konja?